para rawuh sugeng dalu sugeng pinanggihan. Ing mriki sugi kene saking Watu Prapat Bung Sidan Ardian Saputra. Aja begentak ya ajarane sekone. Saat ini cong bener nginum. Nah, mimik dulu. Nyaman mun nginum jeng gini nginum lemalem gulago. Mate. Odi rale. Mate kan. Mun tak odi. Tegodek njan. Waduh. Apa sih ngodek kok? Kok lah kak. Dua sugi gini ngedek. Masuk kayak kok. Ijek Pak beli sebu. Yes, yuk dilanjut gemblak.
Matur sepanuwun Hardian Saputra, putra dari Bos Maman Penunggul yang punya pantai utara. Bung Zidan mantan pelatih Gemblak, mantan pelatih Real Madrid, juga Kang Sugi Geni sudah tampil di pagelaran. Matur sepanuwun.